Dobrodošli, dragi moji. Danas pripremam špagete sa mlevenim mesom. Brz, ukusan i zaista ručak koji svi vole. Sočan mesni sos savršeno se slaže sa testeninom, a priprema je toliko jednostavna da će recept uspeti i početnicima. Ovo je jedan od onih recepata koji uvek uspeva i nikada ne dosadi. Jednostavan je za pripremu, a rezultat je pun pogodak. Bez mnogo truda i dugog stajanja pored šporeta dobit ćete ukusan, sočan ručak za celu porodicu. Za pripremu ovog recepta potrebne su 3 glavice crnog luka. Za početak očistite i iseckajte 3 glavice crnog luka. Kada ste iseckali crni luk, dodajte 4 kašike ulja po izboru. Količinu ulja možete prilagoditi svom ukusu. Ako volite malo masnije, dodajte više ulja, a ako ne, možete staviti i manje. Luk dinstajte na srednjoj temperaturi dok ne omekša i ne postane stakast. Povremeno dodajte malo vode kako ne bi zagoreo i kako bi se lepo prodinstao. Kada omekša, spreman je za sljedeći korak. U prodinstani luk dodati 500 g mlevenog mesa. Ja sam koristila teleće meso, ali možete izabrati po ukusu svinjsko, juneće, mešano, kako god volite. Kada dodate mleveno meso, dobro ga promešajte sa lukom. Varjačom ili kašikom dobro usitnite meso i mešajte ga sa lukom dok se lepo ne sjedini. Iseckajte 2 čena belog luka. Po želji možete staviti više, manje ili ga potpuno izostaviti. Sve zavisi od vašeg ukusa. Dodajte beli luk i nastavite sa dinstanjem. Pustite da se luk lepo proprži uz povremeno mešanje. Dok ne ispari višak tečnosti i ne počne lagano da dobija zlatno smeđu boju, tada je spremno za sljedeći korak. Dodati oko 700 ml paradajz sosa. Ako koristite gušći pasirani paradajz, možete dodati malo manje i po potrebi doliti malo vode. Sve dobro promešajte i ostavite da se krčka na srednjoj temperaturi, oko 20 do 25 minuta. Uz povremeno mešanje, kako bi se ukusi lepo sjedinili, a sos blago ukuvao. Kada se sos lepo ukuva i svi ukusi sjedine, dodati biber, začin po ukusu. Dodati origano po ukusu. Ja volim da stavim malo više origana jer mi daje divnu aromu, ali količinu začina uvek prilagodite svom ukusu. Sve dobro promešajte. Po želji na samom kraju možete dodati malo maslinovoga ulja. Ja ga uvek dodajem jer volim ukus koji daje sosu, ali to nije obavezno. Količinu prilagodite svom ukusu ili ovaj korak jednostavno preskočite. Možete dodati i neko drugo ulje po ukusu. Ako volite brze i ukusne recepte, zapratite kanal Čarobna varjača. Ako vam se dopa ovaj recept, ostavite jedno srce. Dok se sos krčka, ako primetite da je pregust, dodajte još malo paradajz sosa ili malo vode i prilagodite gustinu po svom ukusu. U ovaj recept nikada ne dodajem brašno, jer za tim nema potrebe. Sos se lepo ukuva i sam dobije odličnu gustinu. Uz ovaj sos najbolje se slažu špagete, ali možete koristiti makarone ili testeninu po želji.
Za ovu količinu sosa idealna mera je jedno pakovanje špageta od 400 grama. Najviše volim kada se testenina i sos lepo sjedine i upiju sve ukuse, ali ako više volite možete poslužiti i odvojeno. Staviti špagete na tanjir, a preko njih dodati sos. Sve je stvar ukusa. Kada se sve lepo sjedini, dodajte još malo maslinovog ulja, jer ono dodatno naglasi ukus i daje jelu bogatiju aromu. Naravno, i ovaj korak možete preskočiti ako ne volite ili količinu prilagoditi svom ukusu. Špagete i sos sa mesom dobro promešajte kako bi se sve lepo sjedinilo i kako bi svaka špageta bila lepo prekrivena ukusnim sosom. Ovaj recept je idealan za ove tople dane kada ne želimo da provodimo mnogo vremena u kuhinji, a želimo ukusan i zasitan obrok. Brzo se priprema, recept je jednostavan, a rezultat je jelo koje će cijela porodica voleti. Odličan je izbor za ručak ili večeru, ali kada vam dolaze gosti, bilo da su planirani ili iznenadni. Sočan sos, lepo sjedinjene špagete i bogat ukus čine ovaj recept jednim od onih kojima ćete se sigurno rado vraćati. Probajte ga, verujem da nećete pogrešiti. Dragi moji, želim vam puno radosti, osmeha i lepih trenutaka i što više pozitivnih misli u svakom danu. Kuvajte sa ljubavlju, jer se najlepši ukusi stvaraju upravo kada u njih unesemo malo srca. Hvala vam što ste bili sa mnom. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.